ขายตัวนะ ตัวนี้ date 19 Monday May 2025 ไผ่บุงโค Gospel Kholjin Prayal Mau ปะเทนินพัทยบุบาเสียนินมอลบุมะกะกายวินเกยกะหินเกยมา Evangelist ทางคุลุนเจเลกะตุปาปาเปากิบเกนเฮาสเตอามาฮีเฮาสเตลุมเป็นปาเฮนะอามาหินอาบานินเฮาสเตละงาจงไผ่บุงโคมอมอนโฮบุงสเกตรีอาหินki ho thum hin isung hi prayal maung hi sidinga taw na yong kaman bai sungmuna hi pathirin inam sungu an choi sangki dai khusung pathin phathi bu na an pia hi sungmuna hi anadam lo te dam na le in sung ha asaten pathin phathi bu na anei thein ringin hi sungmun hi pa to chapa to lhagau thing min hi sungmun hi the bu na pumin hi sung hi Gospel Kholjin Prayal maung dingin tuni alha melha date 19 2025 tunin ke ho thumin pakai mini sungmun hi thieng solet taw na le su thieng na kanai win pathini inam sunga dingin Gospel Kholjin Prayal maung hi Reverend Dr. Dauzapau 1978 kuma Gospel Kholjin wo Gospel Kholjin tilahi an sem do ichikho phaibung kho hi aman pathen lo pi na ringai chimuna hi wo Gospel Kholjin ti hi an sem do ai hi chi ji a chu ama memorial na le hi chi phaibung kho pathen phathe bu na ringa Gospel Kholjin Prayal maung hi sem do te ding ti lunggo na sungmun hi mol la mol hoi pen thang la thang hoi pen phaibung kho khumola hi prayal mu hol sim do naringa ka chiu hi pathirin amazau se le jajau se ringin phathei bu na le pathin mar som na hita hen amen.